Ndabasuje cyane nitwa Disboy w'abanyarwanda intumwa y'abanyamusanze. Guys, ndakwibutsa gukanda subscribe ukakanda like share, ni ibintu byiza bidufasha kuzamura social media zacu. Guys, nkuzaniye amakuru ari kuvugwa kuri Bruce Melody n'abandi bahanzi bahataniye igihembo cha East Africa Youth Awards 2026. Bruce Melody arimo guhatanira ibihembo muri irushanwa ryo muri East Africa Youth Awards 2026. Iya aha niho aherutse gutangazwa ko ari mu bahataniye igihembo cha Male Artist of the Year, umuhanzi w'igitsina gabo w'umwaka, hamwe n'abandi bahanzi bakomeye bo muri Afrika y'Iburasirazuba. Bruce Melody ahataniye Male Artist of the Year, igikombe cy'ubuhanzi w'umwaka w'igitsina gabo. Abandi bahataniye nawe muri ico igihembo ni Joshua Black, umuhanzi wo muri Uganda, Satibi umuhanzi w'umurundi, Mboso umuhanzi ukomeye wo muri Tanzania. Aba bose babaye ku rutonde rwo guhatanira igihembo kimwe muri irushanwa ry'ubuhanzi muri aka karere ka Afrika y'Iburasirazuba mu mwaka w'ibihumbi 2026. Guys, ndakwibutsa gukanda subscribe kandi share y'iki kiganiro kugira ngo kigere ku bandi bantu benshi. Iyi ni irushanwa ryemerera urubyiruko rwo muri Afrika y'Iburasirazuba kurushanwa mu byiciro bitandukanye birimo ubuhanzi, ubukorikori, uburezi n'ibindi, kandi amajwi ya rubanda afasha mu guhitamo abatsinze. Nshobora no kukubona amakuru arambuye y'ibihembo byose Bruce Melody ahataniye mu mwaka w'ibihumbi 2026. Niba bikeneye ko nabigushirira ku murongo, nyandikira muri comment umbwire ibihembo ahataniye mbikugezeho. Nyita Disboy w'abanyarwanda intumwa y'abanyamusanze. Ndabakunda cyane, kanda subscribe ukande share, ni ibintu byiza cyane na like. Gusa ntibibagirwe kumakinga sure ko waba warafunguye akazogera ka YouTube kugira ngo ibiganiro nk'ibi ntibijye bigucika. Ndabakunda cyane.